Ndagushimiye mwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 24 z'ukwa mbere 2025 muri Rwikwaka mu kibaya cya Kibumba muri metero nkeya cyane cya mu birometero bikeya cyane n'umujyi wa Goma. Ndi kumwe na Sentama mu makuru yacu. Sentama uraho wiriwe neza? Wiriwe neza Rushakamba muraho. Yego natwe turaho. Yego natwe turaho rwose. Ariko mu kibaya ngo umuriro n'umuriro ikirere cyahiye. Rushakamba mu kibaya cy'umuriro. Ikibaya cy'umuriro rwose ariko biteye ubwoba ngo imbunda zirimo zingana n'ibyatsi bihari. Cyane rwose. Bajya kubona ngo ntari icyatsi kirashye. Yego. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari ishyiraniro. Ishyiraniro kindi ku mpande zombi biteguye imirwano ntabwo byoroshye. Abafite Goma ntibashaka kuyekura n'abandi nabo bashaka kuyibohoza byanga bikunda. Yiza cyane bwana Sentama abantu bamenye ko tubazaniye inkuru nziza yuko Kanyamahoro M23 yegeye imbere. Yayikuyemo kuvuga coalition FARDC ihuriro mbese FARDC n'abayigize inyuma bakaba basuye inyuma cyane kuri Kilimanyoka. Kilimanyoka rero batahanze umusozi uri hino ubanziriza mbese umusozi uri mu rubavu rwa ukabumva ubundi babyitira inzoka. Ni umusozi ubona utagororotse utagiye nka kumwe inzoka igenda yigira uri mu rubavu rwa Nyiragongo. Ariko Mushakamba bya nijoro. Yego. Nijoro cyane twakamuye abantu tubabita umugabo w'igihangange hariya ngo hari ikiraro cya FDLR na leta ya Kinshasa. Nta wundi yari guverineri wa iriya ntara. Yego. Ikigo Amajyaruguru ni General Major. Umwami ni General w'inyenyeri ebyiri. Yego. Uyu Mushakamba akaba yarashwe ejo. Hari abantu batari babizi ariko hari amakuru avuga ko yapfanye n'abandi bakoloneli babiri. Gusa se oya yapfanye n'abandi basirikare benshi. Ariko abo bazi bafite amapeti yo hejuru ni abakoloneli bagera muri babiri. Ni batatu gusa. Nabonyemo n'umumajoro. Reka ngusobanure uko bimeze. Yego. Ni batatu, babiri ba Colonel Furu n'umwe wa Lieutenant Colonel. Yego, harimo n'umumajoro Mushakamba yaho ugeze kwifoto ye. Yego. Wayibonye? Ni umumajoro witwa Munyamurenge. Bashyizeho izina rye banditse gusa ngo ni umusita. Azi ko hariya mu minembwe amazina usanga bavuga ngo umuntu yitwa Gasita yitwa nde akamwise Musinga nde gutyo ariya moko bayara cyane. Ariko iwabo bayita niba ari inzara birarangira ngo ni inzu. Murara ni inzu kanaka kumuka kwa kanaka. Ni nko kurangira umuntu, kuvuga umuntu uvuga aho akomoka, umuryango akomokamo n'ubwoko bwe. Ubwo nituvuga ubwoko babandi babaswe n'amoko mahimbano ntibiyumvemo. Amoko tuvuga ni abasita bacyaba bapfanye na Cyumwami hariya. Ikigaragara Cyumwami yahise apfa, abo bahise bapfa. Cyumwami yaje gupfa nyuma. Ngira ngo turi buze kubirambura mu nkuru mu kanya. Yego, reka turebe rero inkuru tuzaganiraho ariko ndabona nabyo birimo. Nabyo biri mu byo tugomba kuganira. reka inkuru zacu rero aho dushingiye ku ngingo
zigera muri enye ibihugu iti M23 yambuye FRDC n'abayifasha Kanyamahoro. Intambara irushaho kwegera Goma. Ibi nibyo intambara irushaho kwegera Goma kuko ariko kurwanirwa cyane n'ahitwa Rushayu ibintu Goma n'igenge y'ishyamba. Ikindi tureba ko hamenyekanye abapfuye barashwe hamwe na Chirumani. Ibyo turabagarukaho biragaragara. Yego. Ingingo ya gatatu, abasirikare ba MONUSCO bakomerekeye mu ntambara mu gihe M23 iheruka kwihanangiriza MONUSCO na SADC. No mu kanya hasohotse itangazo Mushakamba. Yego. Itangazo ryasohotse uyu munsi rivuga ko nubwo bihanangirijwe hanze kubyumva. Ingingo rero ya kane, turaza kunyarukira mu Burundi aho umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD harya yitwa Reverien irindi Ndikuriyo ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ubuzima bwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Ariko hari n'amakuru avuga ko yamaze gupfa Mushakamba. Biravugwa ibyo byose turaza kubireba. Ariko ngira ngo n'icyamwishe gishobora kuba cyatangiye kumenyekana cyangwa gukemangwa. Byose turi bubisange mu nkuru. Yego, reka tugaruke rero hariya mu kibaya kuri ka gasozi ka Kanyamahoro ngo bimeze bite? Hari kugurumana. Yego. Kanyamahoro iri kugurumana. Ubundi amakuru nk'ibisanzwe M23 irwanana ubwitonzi yirinda guhubuka. FARDC yabyutse ifata ibifaru byinshi cyane, hari naho nigeze mbona amakuru acacara ngo n'indege ziraje. Baragenda rwose bararasa bagira gute bumva ko M23 bagiye kwimaraho. Abahungu babihoreye ariko banavugaga ko mu bamaze kwigarurira Sake iriya bite umurari y'ubugari gihange bagiye kwifashisha kugaragaza ko bigaruriye Sake. Bwana se nama bashake bavuge ngo bafashe na Kigali, numvishe nawe bayirota. Ariko icyonzi cyo nuko M23 bidafite iyo ngo bayifata bicaye iwabo sinzi ubwo buhanga sindabubona. Icyo nakubwira yego kuri iriya Sake, yego M23 ubwayo itavuze ngo ndayirekuye nsubiye inyuma, kandi ntibishoboka dukurikije amatangazo bashyize hanze. Nta bushobozi FARDC yagira bwo kubasubiza inyuma kubera ko Sake ntabwo wayirasa uturutse imbere gusa, nako ntiwafata ahantu harashe uturutse imbere gusa. Nzoro bagaturutse ntibahari, banagiyeyo abari Minova hakurya babarasa babamenagura. Ntabwo waturuka Mugunga iranzira imwe uriya muhanda ngo uzukure M23 mu Bambiro. Ntibishoboka rwose, bahora bari abahungu bamaze gufata mu Bambiro. Sake iratekanye ubu ngubu rwose. Hari ibintu abantu bakunda kugaragaza ko wenda batekanye. Umuntu uri Sake aramutse ahari ashaka yajya gutekera ubugari muri kaburimbo rwose bwarinda bushya nta kintu kimukanze. Sake iratekanye bihagije. Rero ibyo ngibyo bagombaga kubivuga kugira ngo barebe ko abantu bareka gukurikira inkuru z'urupfu rwa Cirumwami bosi wabo. Ariko Cirumwami ni umuntu ukomeye bitewe n'amateka afitanye na FDLR, bitewe n'amateka afitanye na M23, bitewe n'inshingano bamuhaye buriya guverineri aba ari umuntu ukomeye noneho wa gisirikare, bitewe n'uburyo yigaragaje muri uru rugamba, by'umwihariko Sake igikomangwa, uko yigaragaje biri mu byatumye urupfu rwe rurushaho kwamamara cyane. Ariko nanone buriya
ngo agasozi kamwe niba ngo ukagira guta kandi kati nzaguhorera. yego Agasozi kabwiye abanyekongo bameneshejwe mu bwoko bw'abatutsi n'abandi batandukanye bameneshejwe n'ihuriro rya Cirumwami na FDLR. yego Babyinye, hari n'abatsekonje ngo babyine ibyo byishimo, yego kuko Cirumwami hari benshi yagize imfubyi, hari benshi yagize yabujije amahwemo, hari ababayeho nabi kubera Cirumwami, hari abantu bamugaye kubera Cirumwami, ariko nyine nawe umunsi we wageze. Rero nk'uko yishimaga yisha abandi nabo bari kwishima kuko yapfuye. Ikindi ku bijyanye n'intambara, reka twigarukire ku ntambara. ariko Mushakamba wenda tugaruke ku ntambara nk'uko bivuga, ariko unyemerere kuri Cirumwami nanjye ubazeho ikibazo. Niyo mpamvu ariko nabihaye ingingo yabyo. Ingingo yabyo nta kibazo irakurikiriye. noneho reka tugaruke ku ntambara nk'uko bivuga, tuvuge ku bijyanye n'intambara naho mpafite ikibazo. Yego. Nyuma y'ifatwa rya Minova hakurikiyeho ifatwa ry'ibyambu byose bishoboka byo kuri kiriya kiyaga cya Kivu byinjira muri Goma. Ibyo byahesheje AFCM23 kuba yacunga ari amazi ikamenya ibigendamo ibijya bite. Noneho ibyo bintu iyo ugerageje kubihuza na Goma ukareba Goma isigaye iri hagati y'ururimi ruri mu menyo, wibazaho bariya abantu barwana, buriya barwana iherezo ryabo rizabiriye, uretse gutakaza iherezo ryabiriye, kuko ikigaragara ntawe bazabona batabara bazana ibikoresho ibyo bishoboka, cyane ko ikigaragara amazi ibyanyuramo byose M23 ibi bireba, ikanyibireka, ariko ndibaza tutabireka. Hanyuma icyo kintu bakibona ute? Bariya abantu barwana ku ruhande rwa leta urabona ute ko barwana basigaye mu kantu k'akarwa kari aho ngaho gafunze kadafite aho gahurira n'abandi n'ubuyobozi bwa Kinshasa? Indege ngira ngo n'iki, ariko ziragwa Mushakamba, indege za gisivile ziragwa. Hari indege n'iyatwaye mu mubiri wa Cirumwami. Icyo kintu urakibona gute? Bwana Sentama rero, kamanze ngire inyunganizi nongera ku nkuru ku ijambo cyakumvuga ukoresheje ya Goma ngo imeze nk'ururimi ruri hagati mu menyo. Nabwo ngenda yibara nk'ururimi ruri hagati mu menyo ku muntu ufite amenyo adafite ibihanga cyangwa se inyinya. Kuko hari umuntu afite ibihanga n'inyinya nibura babona aho bahumekera. Ubwo rero kurwana hariya ni ukurwana by'amaburakindi. Bimwe bavuze ngo uhiriye, bavuga ngo uhiriye mu nzu ntabura gupfunda ibipfunsi, gushaka apfunda imitwe naho apfukubita ibipfunsi, ariko nubwo akubita ibipfunsi ntabwo bibuza inzu gushya. Ikiriho ni kimwe rero, bajya bavuga niba ari ugukanura k'urukwavu, kuko rwakanura kose ntabwo bibuza igihuru gushya. Yego. Bakanura cyane, bakanura gahoro igihuru kirashya. Umusirikare mukuru uyoboye urugamba kuri FARDC uri hariya, ngenda mwita ikigoryi. Kuko iriya ntambara ku musirikare uzi ubwenge, kereka niba yamaze gutegura inzira azahungiramo, ariko nta musirikare uzi ubwenge wo kurwanira hariya. Kubera ko M23 iri hariya ifite imbaraga, yewe n'indege ziri kuza zifite ubwoba, ku buryo idateze gusubira inyuma. Ikindi yamara amaje, buriya abantu bari kurwana basohora amatangazo,
yego baba birinda ko hagira ucika intege cyangwa igikuba gicika mu binyoma, hagira ibinyoma bijya hanze. yego M23 yamaramaje ko igomba kubohora Goma yego nk'umusirikare uzi ubwenge yego by'umwihariko ukomeye. yego banyohereza kuri akisera runaka, yego nahagera nkababwira ngo murambike imbunda hasi, mumanike amaboko, mujye kwiyunga kuri bariya, duhindukirane uwo dufatanije, uwaduteye, duhindukirane uwo twafashaga, uwadushoraga mu ntambara. kubera ko icya mbere ntaho guhungira bafite usibye aho biyanduranijeho bihitwa mu Rwanda. icya kabiri, M23 iri kubatera ifite imbaraga kandi barusha amayeri. icya gatatu batazi ariko batashobora kukavaringa, M23 amaze kubinjiramo. ntabwo igisirikare kizi mu bundi gitera umujyi kitawumazemo nk'icyumweru kimwe se, ubwo nk'amezi ntabwo bishoboka, ntabwo wajya kurwana ahantu utaha. ubwo rero isaha n'isaha n'abo ngabo bitwa ngo barakomeye bapfa batazi uko bapfuye cyane. ariko ukiriho uyu munsi mu mirwano, M23 yabaretse, bumvise ko mu gitondo bakomeje bavuga ngo kuri axis nizi ngo kuri naboze mbonacira umwami avuga ngo aho wahoze uvuga za Kimanyoka, ngo position zabo baziteye ariko bahagaze bwuma. M23 yabaretse, ariko ura n'umushinya kuri mushakana yabivuze ryari. mfite poste ihano arimo bivuga, wumva nyine akomeza kwihakanya bugabo cyangwa hakanya bugabo abari ku rugamba. ni imbere ni kare M23 nk'ibisanzwe irakureka ikabanza ikareba imbaraga uzanye n'amashagaga ufite. ariko abantu bumve ko ni urugamba FARDC yajyanyemo ibifaru byinshi rwose irifotoza. ni imbaraga bongeraga, kuko imbaraga bari kongeramo ni iza nyuma. icya mbere imbaraga bakoresha ni iza mbere n'iza nyuma, kuko nta zindi zishobora kuza kubafasha, ariko M23 ishobora kubona izindi mbaraga kubera ko ifite ahava izo mbaraga. rero bwana Sentama yabaretse, bararwana barahangana, koko M23 yanga gutsimbuka ariko yanga kugaragaza amashagaga. ibonye bamaze kunanirwa, reka mbyite kunanirwa no kurambirwa, ubundi irabataka. niko kubakubita akanyamahoro bayivamo birukanka bashwiragira. nk'uko bashwiragiye rero, mu kanya dushobora kumva ngo bageze Goma cyangwa binjiye Goma, cyane ko mbonye amakuru ko amashanyarazi noneho muri Goma byanze, cyakoza barajya bacanirwa, uruhande ruraka n'urucanirwa n'u Rwanda gusa. kubera intambara, insinga z'amashanyarazi zapfuye, zangirijwe, bituma umujyi wa Goma utari buze kubona umuriro. kandi ushobora no kuzabona umuriro ari uko intambara irangiye, Goma ifashwe. birumvikana ku muriro ntabajya gusana amashanyarazi, ntabwo byakoroha hagati y'amashanyarazi n'ubuzima. hari igikomeye. ku bw'iyo mpamvu rero M23 bakoze akantu gakomeye cyane, niko kubatsimbura. ngo kwa mama Olive ubu ngubu bamwe niho bari, bahavuye naho bahavuye. batangiye kubasiga inyuma aho bavuye nabo. kandi dukurikije uko tuzi FARDC, iyo ikintu cyitwa iyo ijoro rigeze, FARDC nijoro ntirwana, bajya kubika ibikoresho Goma, bagiye kuruhuka. ariko yakanze ngira ngo ntabwo yapfa kugenda. gusa ngo bafite satani, bafite abahibu, ariko nyine barajya batungurwa n'ababakubise. bafite n'ibyana bya Kagoma Rezegoro. ariko ibyo byose bari babifite Kichanga, bari babifite Minova, ntaho batari babifite.
rero intambara yari ishyushye M23 yitwayemo neza kandi ikomeje guhagarara bwuma, ngira ngo nawe hari amakuru yifiteho. Intambara hariya wavugaga mu kibaya ishobora kuba yahindutse ubu yerekeje mu bice bya Rushayo. Rushayo niho humvikana amasasu muri uyu mwanya w'umugoroba. Ni gukomeza kubukurikirana tukareba. Ubu rero ni muri cya kilometero kimwe yavugaga. Ikindi rero abantu bashaka ku murongo w'urugamba bahafashe na Goma bihagaze bite, FARDC ibihe M23 ihagaze he, bimeze bite? Nkuko tubivuga kubera ejo M23 yirukanye FARDC n'abandi bose bayifasha birukana muri kariya gace ka Sake na Mibambiro. Noneho basigara bahagaze ariko basinzi niho bagarukira, ngira ngo n'uyu mugabo niho yaguye, niho yarasiwe, kandi ko bagishidikanya no ku rupfu rwe n'umukobwa we umukobwa we uheruka gushyingirwa witwa Josephine Kirumwami, nawe yabivuze, yamusezeho rwose akababaro, ntabwo aramusezera kuko ntiyashyinguwe, ariko yafashe agafoto bahoberana, barahoberanaga, umukobwa yandikaho ngo musipu tavi papa, noneho mu nkuru rero wayishyize hanze yavuze ngo yamushimiraga kuba ngo yarabaye, ariko avuga kuba se yarabaye. Ubwo abadukurikiye bihanganire ko twinjiye mu nkuru ya Kirumwami. ubwo twayinjiyemo nuko tuyinjiyemo, twayinjiyemo kuko tuyigezemo. urumva rero M23 aho iherereye hariya, ufashe nk'ariya hariya nkambi, yego iriya nkambi yari iriya batemberaga mu bantu, hari ibirometero bigera muri 5 ugarutse i Goma. Ni amakuru mashya y'aho bari. Yego urumva rero hagati ya M23 na FARDC n'abayifasha harimo ka gace ka amafoto y'uyu mukobwa na se, amafoto y'umukobwa na se bakomeje gucicikana, ntabwo hari n'indishya. Yego noneho na nyina hari, ahubwo ngo mu kanya FARDC ishobora kubyemeza. ngo mu kanya gato mu barabivuga baragira icyo babivugaho. urabona ko umukobwa yigaragaje yambaye ibintu byera, hamwe na nyina na ari hagati yabo. rero ubwo hagati ya FARDC na M23 hari agace nyine ka ukita muri zone netre, ubundi zone netre ni hagati y'ibihugu bibiri mu butaka butagira nyirabwo. ariko hagati y'abarwana babiri haba agace kari hagati yabo. Numva rero ako gace kabereye ku birometero 5 uvuye mu Sake uza Goma, kuri ibyo birometero kuza kugera Gasengesi ni igice kiri hagati y'abahanganye bombi. twakomeza rero dukomeze muri iyi nkuru y'urupfu rwa Kirumwami. hari abantu rero bakoranye nawe, ntabwo birumvikana umuntu ukomeye nk'uyu ntabwo ashobora kuraswa ngo agende wenyine.
ubwo ikiriho rero ni uko hari abapfanye nawe kugira ngo babatubwire neza. Nibyo bwana Sentama, hari abapfanye na Mr Cirumwami General Majoro, ubundi ngo ni Peter Cirumwami Nkuba. Yego. Uyu mugabo Nkuba rero nk'uko nabivuze hari abishimiye urupfu rwe kuko nawe yari yarabazengereje cyangwa yabagize imfubyi abandi akabagirira nabi. Yego. Amakuru mfite nk'uko nawe wari wabikomojeho twagiye tubivuga. Yego. Cirumwami ntiyapfuye wenyine. Yego. Yapfanye n'abakoloneli batatu. Yego. Na liyetona koloneli. Yego. Ubwo babaye abakoloneli 4. Yego. Abamajoro 2 n'abakapiteni 6. Yego. Umwe muri bo ni umunyamurenge. Yego. Nk'uko twabivugaga. Yego. Muri iyi ntambara twavuga imaze amasaha 24. Yego. Amakuru aranyemera ko hapfuye abaFARDC bagera kuri 201. Yego. Bose barashwe n'intare za Sarambwe. Yego. Umusinayipa warashe Cirumwami. Yego. Ni umuhungu wa M23 rwose, ni bamwe mu basore ba M23 yatoje neza. Yego. Bari ahitwa Nzuro. Yitwa? Bari ahitwa Nzuro, amazina ye ntiyamenyekana birumvikana. Nzuro nagize. Amakuru akemeza ko yari mu birometero 4 naho Cirumwami yarari. Yaramurebaga neza. Akamurashisha imbunda ya 12 ariko y'abasniper. Yego. Amakuru akemeza ko bamukubise amasasu 4. Ngatuza? Bamurekuriyemo icyarimwe. Umugabo ari n'ikihere gushakamba, abandi bagendana kagakoresho kabarinda, ariko we yabanza mu mayimayi. Iyo umuntu ari bupfe niko bigenda. Urabizi ko yahungaga mbere. Urabizi ko Cirumwami yahungaga mbere. Cyane agahunga yambaye n'urukweto rumwe. Urabizi ko twe twavuze ko yahungiye ku Ijwi muri hoteli ye. Nta hatahungiye na Uganda yahungiye umushaka. Ariko yageze yaragaruka. Rwaramuhunzaga. Iyo rwakubunzemo niko bigenda. Ni ikipe y'abasniper 2. Yego. Ubwo nyine bari kumwe na bagenzi babo. Yego. Sniper wa mbere niwe wamurashe mu masasa 4. Yego. Sniper wa kabiri we yahawe target ari we wahamije aba koloneli 3 bari kumwe ba FARDC. Yego. Mu bakoloneli bapfuye harimo n'umukoloneli w'umumarawi. Yego. Ukomoka muri Malawi nawe wajyanye na Cirumwami. Kungura Mexico. Wo muri Malawi we yahise apfa direct. Cirumwami yapfiriye mu nzira. Yego. Cirumwami yitwaye akomeretse ariko n'undi yari byarangiye. Uwo muri Malawi mu mbabare nari mbyitiranije. Yajyananwe na Cirumwami. Yego. Ariko kuko yavuye amaraso menshi cyane birangira apfuye. Yego. Uko niko bingana bivugwa, bakavuga ko mu kaguru ke harimo isasu ringana na Bic, ikaramu ya Bic mu burebure cyangwa mu bunini. Mu bunini biruta ikaramu ya Bic ariko mu burebure ringana na Bic. Yego. Uko niko byagenze kuri Peter Cirumwami Nkuba. Yego. Ubuzima bwe burangirira aho ngaho we n'abari bamwungirije batari bakeya. Yego. Nk'uko tubivuze ubwo bakoloneli 4, abamajoro 2 ubwo ni 6 n'abakapiteni 12. Yego. Na Cirumwami wa 13. Yego. Kandi birumvikana nka koloneli nka generali wari na guverineri. Yego. Yari gupfa wenyine. Yego. Hakaba harimo wari ushinzwe ubutasi bwe. Yego. Uyu majoro w'umunyamurenge. Yego. Wapfuye akaba ari we wari ushinzwe abarinzi. Yarashinzwe umutekano wa Cirumwami. Uyu rero
apfuye ari uwa kabiri. Hari undi murinzi wa Cirumwami yego nawe cyagiye Cirumwami bamwamburaga imodoka akagenda n'ibirenge. Icyo gihe nawe wari ufite peti rya majoro wari ushinzwe abarinzi be nawe yarapfuye. None uyu wundi baragendanye. Ukivuga rero ibi ngibi hari undi mugabo w'umurundi wafite irengero kugira mwibuka. Uti? Hari umugabo w'umurundi wari warabura ibirengero. Izi ntambara ya Minova yawe. Yego. Uramwibuka harya yitwa nde? Nzi ko afite ipeti rya koloneli. Ariko hari n'aho bamwita generale. Ukuri ni koloneli n'ipeti rye urebye. Wa mugani w'abarundi bamutazira muzinga. Muzinga muganga yarigendeye akigira muri 23 AFC. Acikanye abasirikare 120. Bagize amahirwe. Abantu ni abanyamugisha pe. Hari umuntu wanditse ati niba ndabyita urwenya ngo umwana yamaze gupima Cirumwami muri Nyiramivumbi ahamagara ku cyombo ati Tango 7 Tango 7 ari hasova ati nyine ubwo byari birangiye yaramurangije. Turacyakomeje kwa aya makuru. Yego. Kuri Cirumwami turacyaryamyeyo. Yego. Kuko afite amakuru menshi. Yego. Inzego zitandukanye zirimo ibitangazamakuru nabyo byatangaje ko Cirumwami yapfuye kandi babihamirijwe na bamwe mu bantu niba ndabita abanyamabanga batandukanye aba hafi ya Cirumwami. Nyuma y'aba hafi ba Cirumwami harimo inyandiko ya Loni ibigaragaza. Leta yabyemeje. Abo bose bemeje ko yapfuye. Inkuru iravuga ko abakorera hafi ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi cyangwa abamwegereye bemeje ko Cirumwami yapfuye. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyo mu Bufaransa cyabyemeje kuri wa 24 cyatangaje ko uretse abakorera hafi ya Tshisekedi bemeje aya makuru n'abandi barimo bashinzwe umutekano bagihamirije ko General Cirumwami yapfuye. Biro ntaramakuru Reuters nabyo byatangaje ko byahawe ubuhamya n'umwe mu bagize guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibona n'inyandiko z'umuryango w'abibumbye byose bishimangira ko General Cirumwami yishwe n'ibikomere. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nta kintu aravuga ndetse n'umuvugizi wa gisirikare ngo keretse mu masaha ari imbere make ariko ngo biteguye gutanga itangazo vuba. Nabo barire bumva uko bigenda. Ko bwana Sentama uyu Cirumwami yarashwe akajyanwa i Goma bagasanasana bakabona bitavamo bakamutransfera Kinshasa. Babanje guhamagara bakamushakira indege iri prive ariko akagezwa i Kinshasa yarangiye. Kandi amakuru akemeza ko Tshisekedi n'abamuri hafi bari birinze kubitangaza kugira ngo badaca intege FDLR na Wazalendo ku rugamba. Ariko birasa nkaho amaherezo bari buze kubitangaza. Dushobora no kurangiza iyi nkuru babitangaje. Birashoboka. Twakomeza. Reka dukomeze ishamba MONUSCO na SADC bihanangirijwe na AFCM 23 nta nabo basaba birahira ngo binjire muri rugamba babigire mu ruhare bafana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Yego. Ariko nyamara hari itangazo ryasohotse
uyu munsi bya AFCM 23 byemeza ko kwihanangirizwa babirenzeho bakaba binjiye mu rugamba. Ndetse biranavugwa ko hari n'abasirikare babo bamaze kugwa ku rugamba cyangwa kubakomeretsa. Aya makuru ameze ati Bwana Sentama nibyo iyo umuntu yakuburiye aba yakuburiye. Amakuru aremeza ko M23 yongeye kubihanangiriza mu gihe hari abasirikare babo ba Loni batatu bakomerekeye mu ntambara y'Isake. Abasirikare batatu bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO bakomerekeye mu mirwano ihuje FARDC na M23 aho bari kurwana ku ruhande rw'ingabo za leta arizo FARDC. Izi ni ingabo n'uruhande barwana bafatanirije na FDLR, bafatanije na Wazalendo ndetse n'abandi. Abasirikare bakomeretse ni abakomoka mu gihugu cya Guatemala nk'uko ikinyamakuru Actualité cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabitangaje. Bakaba barakomerekejwe n'igisasu cyaguye mu kigo cyabo ku wa 23 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ni amakuru ataremezwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO cyangwa se urundi ruhande ruri muri iyi mirwano. Gusa M23 yatangaje ko abasirikare bari muri ubu butumwa bihuje n'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bayigabeho ibitero. Ubutumwa bw'ingabo za MONUSCO ntibuzemerera kugaba ibitero keretse kwirwanaho mu gihe zaba zishotowe. Iyo zigabye ibitero ziba zirenze ku masezerano mpuzamahanga. Bwana Sentama ngira ngo nibarenga ku masezerano mpuzamahanga abahungu bapima mu mutwe gusa dushobora kuzabona n'amafoto y'ubwonko bw'abazungu bw'aba ba MONUSCO. Tugiye rero kuri M23 ngira ngo turi burebe itangazo niba urifite hafi waza kurisoma uko ryanditswe kugira ngo tutagira ibyo dusiga cyangwa dusimbuka. Ndishake bikagataho nyirishaka umugabo yarahindwa agomba gutsinda urugamba dore yaho umurebe neza ndamuguhaye. Uzi ikintu namusubiza? Umurebe neza abantu umurebe uransubiza utaramenya bari gute. Namubonye n'umukozi we w'ingenzi bavugaga ko ngo ashobora kuba ari na muramu we nawe yapfuye avuga ngo ntazarutsindwa. Ubwo rero utabusike bwita ubumera. Nicyo namubwira. Itangazo niyo turigeho ni itangazo rirerire cyane ndabona narigezeho. Yego reka tubyumve ibikubiye. Ifite kopi y'icyongereza ariko nta kibazo. Biravuga ngo official communique of January 24, 2025. Itangazo ryo kuwa 24 z'ukwa mbere 2025. Bwana Sentama yego Micombero nawe yemeje ko asa n'ubyemeje ko kiri umwami yavuye ngo Prusier Source yabyemeje nayisomye kare. Kagiye kujya mu makuru n'ayihungi nawe atangiye kwemera ariko avuga ziga batamwica. namujyana hanjye twikomereze. noneho itangazo riravuga riti Alliance Fleuve Congo AFCM23 notice that its appeal to some DRC and MONUSCO to refrain from intervening in the war imposed upon us by the forces of the coalition on the Kinshasa regime has not been respected by the aforementioned parties. AFC yamaze kubona ko
kwihanangiriza byarasihanangirizwa iriya mabwiriza mu Rwanda bavuga ko ibi byose byabaza ahubwo ababihanangirijwe bamaze kwinjira mu Rwanda. The community, we hereby firmly reiterate that any involvement, collaboration, direct or indirect, support in conflict by these forces of SADC will compel our organization to exercise its full right to legitimate self-defense. Ati twongeye gusubiramo atari gusubiramo nk'abamugabo kuri YouTube twongeye gusubiramo dushikamye ko uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gufatanya n'abo turwana kwira bari kwinjira mu mirwano bari gufatanya nabo gufatanya nabo bwaba ari ubufatanye buziguye cyangwa butaziguye muri iyi ntambara duhangayikishije bukozwe na UN muri UNESCO na SADC DRC buzatuma umutwe wacu ukoresha uburenganzira bwo kwirwanaho. This also implies the recommendation issued publicly, see official communique of January 22nd, 2023, site urging some DRC and MONUSCO to dissociate themselves from the coalition of negative forces that threaten peace and stability in the region. Okay, ibi bisobanure mu byifuzo twatanze mu itangazo twashyize hanze tariki 22 ubwo mu munsi w'ejo z'ukwa mbere 2025 aho twasabaga DRC na MONUSCO kwitandukanya n'ihuriro rya leta ya Kinshasa ndetse n'iriya mitwe y'inkozi z'ibibi ibikomeje guhungabanya amahoro n'umutuzo muri aka karere. Aha ngaha ni ho kwibutsa ibyo bari banditse kiriya gusa. Despite this clear sense on January 23rd, ibi ngibi twasobanuye twagaragaje twari duhagazeho kuri 22 z'ukwa mbere 2025 babirenzeho kuri 23 ni ukuvuga itangazo ryasohotse ejo bundi ribahuza bukeye bwaho bo babirenzaho kuri 23 z'ukwa mbere 2025 The MONUSCO has yet again chosen to collaborate militarily on the battlefield with the genocide. Ati babirenzeho kuko MONUSCO yahisemo gufatanya n'abasirikare ku kibuga cy'imirwano igafatanya n'imitwe yakoze ikora jenoside. ngira ngo ibi ngibi ni hariya kuko mushakamba hari ikintu tutasobanuye neza hariya cyabaye igihe umwami yamanukaga hariya yifotorezaga burya MONUSCO byabisabonye barabibonye yego byari bari bamanutse bari bumvikanye na cyumwami ko bagenda bagafungira inzira M23 bakayifungira inzira cyangwa bakayirukana hariya abandi barabangira barabananira noneho niko kwitambika mu muhanda bifunga umuhanda M23 gatambuka ariko bigira ngo bikingire ikibabacira umwami we nuko yifotoza hariya
rero niho ahangaha bavuga biriya ni bimwe mu bikorwa bavuga byabaye ejo. bimwe mu bikorwa bavuga byabaye ejo kuri 23 aho umunsi biyemeje gufatanya n'iriya huriro mu bya gisirikare. This unnatural alliance not only violates international conventions but also involves attacks on densely populated areas and AFCM-3 positions, endangering countless civilians. Ati hano niho nasobanura ko babirenze ejo bakagenda n'aho ati uku kwifatanya hano harimo kwifatanya kumeze nk'aho kajyanye na kamere. Ubu kamere y'umuntu nka MONUSCO ntabwo akaba yafatanya n'umuntu ukora jenoside. Rero akabifata ntabwo ubufatanye butajyanye na kamere, ko muri ubwo bufatanye bahonyora amasezerano mpuzamahanga, ariko bakaninjira no mu bitero, bakagira uruhare mu bitero ku hantu hatuwe cyane, ndetse bakanarengera bakatera no ku birindiro bya AFC-23 ari nabyo bitera abasivile ibibazo, abasivile batagira ingano. Noneho igika cyane the Alliance Fleuve Congo AFC-M23 fully acknowledges the intolerable suffering endured by the people of Goma. Umutwe wa AFC-M23 mu buryo bwuzuye urazirikana umubabaro urenze kwihanganira abaturage ba Goma barimo bacamo. Noneho bakomeza ati we have heard their call for liberation and peace. Twumvise amajwi yabo aduhamagarira kujya kubabohora no kubagemurira amahoro. Consequently, bishingiye kuri ibyo, we urge the Congolese population to remain calm and prepare to welcome AFC-M23, which is resolutely committed to bringing peace and stability to the region. Kuri ibyo rero, ku bw'iyo mpamvu turabahamagarira abaturage ba Goma komeza bagaturwa kandi bakitegura kwakira neza AFC-M23 kuko yiyemeje kubazanira amahoro n'umutuzo, ndetse si bo bonyine no mu karere. Agasoza rero avuga ati we are advancing to liberate our compatriots in Goma and to restore security and dignity to the Congolese people. Ati turimo turatera imbere gusa barimo mu yindi mvugo ko tumenyereye kubivuga, barimo baradvansinga cyangwa mu rurimi rwa Kinyarwanda barimo bararindira kwimara. Turumvikana mushakamba? Yego. Barimo bararindira kwimara bagira ngo baze babohore abenegihugu bagenzi babo bo muri Goma no kubagarurira umutekano n'agaciro no kubasubiza agaciro nk'abakongomani, nk'abaturage b'abakongomani. Cyakorewe, ariko ndabona uyu mugabo banza yimuye ibiro. Mushakamba tumenyereye ko asinyira ibunagana, ariko bari gusinyira Kibumba. Kibumba hariya hafi hariya gahunda bakayishyira ibiro aho umwami yicaraga.
yikorewe Kibumba ku wa 24/4/2025 na Alliance pour le Congo AFC arasinya Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho ateraho Natasha nibyo Mushakamba. Itangazo yo Mushakamba rigaragaza ko AFC biriya inzira kwimara kugira ngo itahe ku banyegoma nibabohore. Itangazo barivuga iki wabwira iki mu yego? Icya mbere nk'uko bavuga ko bagiye kubabohora kuko n'ibiro byageze Kibumba, ejo bigomba kuba bari mu biro noneho hatari Kibumba ahubwo Igoma, kubera ko baje ntabwo baje gusubira inyuma, baje rwose. Ubwo rero Bwana Sentama, abantu babyumve, abantu babyiteho, babyinubiye kenshi ngo M23 ntifata Goma ariko inkono ihira igihe, ubu noneho yahiye. Abanyegoma bihanganira iyi minsi igoye, ejo bundi biraba byakemutse rwose. Turagana ku musozo. Yego, turi umunyamabanga Bwana Reverien Kuriyo. Bashaka guherekeza Kirumwana. Bose bahuje gukunda FDLR. Uyu munyamabanga mukuru batamwibuka rero Mushakamba. Hari video aravuga ngo azasika babo ngo muri Kongo ngo kugenda n'akademi ngo ni uramwibuka? Ndamwibuka cyane. Yego. Ngo yafashwe n'indwara ya giturumbuka. Ariko Mushakamba indwara ya giturumbuka ni indwara itunguranye. Ariko ikiriho amakuru mfite ko hari umuntu wo mu Burundi navuganye nawe, umuntu wo mu Burundi yahanganye Kandebe byambwiye ikintu yambwiye ko ngo uyu mugabo ashobora kuba hari abandi bagendana mu modoka bo baba baramaze gupfa. Kongo harakekwa amarozi. Harakekwa amarozi ibyo perezida wabo wabanjije uri yarapfuye, bakavuga ko n'undi yaba ari ibyo ngibyo, cyane ko perezida wabo uriho neva yikangurira umugabo ko mu matora ari imbere ashobora kumwitambika. Muri make tuganira hariya ni cyadutangaje. Ngo Burundi bwananiwe kumuvura ariko ashobora kuba yoherejwe Bujumbura. Yoherejwe Nairobi. Agezeyo naho avuga ko nandafite naho ngo biranga. Ngo byanze bashobora kuba bamujyanye mu Burusiya kwa Putin. Nicyo kiriho abantu ariko abo bari hamwe ngo bamaze gupfa. Hari babiri nabonye ngo bamaze gupfa, bavuga ko n'undi rero gukira bitari hafi aho ngaho. Ikiriho ni uko abantu bakunda FDLR muri iyi minsi batamerewe neza cyane. Iyo ukoranye nayo rega twarabivuze igendana urupfu. Igendana urupfu rero
ntabwo byoroshye kugendana nayo kuko ushobora kugendana nayo indwara ko ugendana nayo ukabonaho rasiyo ifite imivumo myinshi cyane. Twagana ku musozo gushaka. Yego twagana ku musozo. Nimerera rero dushimira abari badukurikira. Turetse ko twaganiriye ku ngingo zigera muri enye, ingingo y'uko M23 yambaye FARDC n'abayifasha umusozi wa Kanyamahoro, umusozi uri muri kiriya kibaya cya Kibumba. Intambara irushaho kwegera Goma kuko FARDC n'abayifasha bahunze basubira inyuma bagana ahitwa Kirimanyoka mu rubavu rw'ikirunga cya Nyiragongo, ariko hakaba hari undi murongo w'urugamba urimo kumvikanira amasasu mu ruhande rugana Rushayo ni hariya ni ahantu nko hejuru za Mugunga ariko ugana ku mwegege w'ishyamba. Indi ngingo twaganiriye ko hamenyekanye abarasiwe hamwe na nyakwigendera General Peter Kirumwami wari umuyobozi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru warashwe ejo aho yari yagiye ku mirongo y'urugamba muri kariya gace ka Kasingisi. Ya gatatu, abasirikare ba MONUSCO bakomerekeye mu ntambara igihe M23 iheruka kwihanangiriza MONUSCO ndetse na SADC. Ugira kane twaganiriye ku munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, aho ubuzima bwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Turabashimiye rero ko mugoroba kuba mwadukurikiye. Tubibutsa kandi abatarakanda subscribe bakwibuka bagakanda subscribe haba ku Mucyo Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, bagakanda like, bagakanda share kugira ngo amakuru yacu bayasangize abandi. Kandi tubasaba abadukurikira mwese, iyo ukurikiye amakuru nyuma y'amakuru jya wibuka gukwiriye gukanda like ukagira n'icyo yavugaho ucyandika hariya muri comments kuko kirushaho kutwubaka. Umugoroba mwiza rero ya Sentama Mushakamba mikoro yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye. Umugoroba mwiza ko bari badukurikiye mwese n'ibihe byiza. Uwiteka akomeza abane namwe, Imana ikomeze ibahire. Murakoze cyane.